So me tatou tusi le tatou tusi whaitau. O tatou yei nei le tusi al mua le Ioane. We're in 1 John and we are now in chapter 2. I know that we are the last Aiga study that we had. We were in verse 18. Yeah. And tonight we're actually going to be looking from verse 19. So tatou tusi whaitau mo le Ioane tau koe lua. Le tatou study na mai atu o le whaiko sifuru ma le walu ia o le awhiawhirale nei o le a tatou mata mai whaiko sifuru ma le iwa. It'd be good to read those verses, whamole lava, if we can go through and read those verses. Mai nei pa whaitau mai whasa moa whaiko sifuru ma le walu, whangata mai whaiko e lua sifuru ma le fitu. Tamaitie ia. Tamaitie ona so nei matai. Whapea no to whanau ai foi. O sau le Antichrists. O lo iai nei foi Antichrists i te. O le mea lea o tātou ilo ai. Ona so nei matai. Na lato o se ia tātou. Ai le ni o tātou i tātou. Awa pe a whaini o tātou i tātou. Pe tātou tu mauna i tātou. A ua o ese i tātou. Ina ia whaari ai i le ni o tātou i tātou. A o tō, o ia tō le whauina mai e paria. O tō i loa i fo i mea uma. O le tusi atu i ate o tō. Ua o tō le iloa le upumoni. Ai peitai, ina ua o tō iloa lava. Ua iloa foi e le ai se tara pepelo mai le upumoni. Ua ea le tamata pepelo. Pea fai e le o le ua whawhiti. Ua whawhea. E le o le keriso o Yesu. O le Antichrists lava lea. O le ua whawhiti le tama a toa le anu. Ai se whawhiti le anu, e leo ia se ia le tama, o leo ua le anu, ua ia se ia foki le tama, o le nei, o le leo o tō whanono ia i tāru le amatama, ia tu mau lava lea ia te o tō, a whai e tu mau ia te o tō le mea o tō whanono ia i tāru le amatama. Ona o tō tu mau ai lea i le alo a toa ma le tama. O le mea fo i le nei na fona mai e ia ia te tātou. O le ola e whalavau. Ua o tu si atu ia mea i ate o tō. I e o whasase atu i ate o tō. O le whauina fo i o tō mau mai i ate ia. E tu mau lea i ate o tō. E lea o ngā fo i o nā o ina atu e se tasi i ate o tō. Ai whapei o nā o atu i ate o tō. E lea lava whao ina i mea manalama. E moni fo i lea. Ai lea e sona pepelo. Whapei o nā o atu fo i ate o tō. Ia o tō tu maulava i ate ia. So, we've come to a portion of scripture where we are talking about antichrists and Christians. So we now know that the letter of John, remember this letter is specifically written for the purposes of rebuking those who are in error or standing for what is right according to scripture. That's the purpose of John writing this letter. And he gives us a really clear look at the basic principles of Christianity. Remember back in chapter 1, we saw that he encouraged us to have a biblical view of Jesus Christ. That was back in chapter 1, verses 1 to 4. So these are foundational truths. The other foundational truths that he has taught us from chapter 1, verse 5 to 10, through to chapter 2, verse 1 and 2, he told us and reminded us about a biblical view of sin. Remember that if we sin as a believer, that we confess, and he is faithful to forgive us.
Mana tua i le awa awina o le tusi lea Ioane, o le mafua anga o le tusi. Ina ia whaapea ona wha mautuina le mata upu wha vai o le whaolatanga, i le o langa ma le soifuanga o le tangata Kerisiano. Lua la mata upu wha vai ia ua au mai e Ioane. Mana tua le mata upu mua whai mua o le wha o le Yesu Keriso o le tusi pa ia. Lua ni ia whaamatalaina e Ioane ma whaamanatu mai a te i tātou. E iai le whaamatalaina o le mele e ta ua o le anga sala. Le whai mai e le whai pua iwa le tāku mua ai a whai tātou te whaali a tātou anga sala e whaamaoni o ia ea e whaamama mai ia te i tātou ia mio le tonu umalava. He then also gives us a view of moral tests, or the way in which a believer should behave. And we've covered three things so far. Number one is the obedience to God's word, and that's found in chapter 2, verse 3 to 6. The next moral test for a believer is to love one another. And we saw that in chapter 2, verses 7 to 11. Then there was that piece around verses 12 to 14 around spiritual growth. Remember that part? The third part around our moral test is the idea of not loving the world. And that was found in chapter 15 to 17. We now arrive at this next test. And that's actually knowing the difference between the Antichrist and Christians, or Antichrists, plural, and Christians. What a true Christian is. So nela wa na tatou mata foi, ele ngata mata apu whaabai, ai na tatou mata foi ile o le ale soifuanga i te tau ona o lai, peiro tu se Apollo ia Efeso, a ila le apostolo Ioane, e iei foi lava ainga e va ai le soifua o le tangata whatuatua. E tolu lava ainga ia wa tatou mata ai, mtako e lua e o mele tolu e o le ono, ina ia usita ia le upu a le atua. So e le ngata ina ia vei tatou matangata whaanongolongo, a ia whai le upu a le atua. Lua, o le tatou alolofa atu i isi tangata, malona tolu, o le mataupu e lua whai pa suma lime o suma fitu, e iei le manatu lea, aua nei o tatou mana nao i le lalolani. Mana tua foi nei e le whai upule nai le taupu e lua aua tu te mana nao i le lalolangi a wao mea umalava o i le lalolangi, o le tuina nao o le tino, tuina nao o mata, ma whaani a ria o le nei o langa. So vaingana nai tonu e tofo i nai, pe vaa iai tātou, i le a mio e te tau ana a mio ai, tangata Kerisiano. Le foi sa tātou maua me whai pue se furu ma le lua, suma tolu, suma whaun tā pue lua. Mana tua i nāle na tātou vaa ai i le o langa tupu ai o le tangata whatuatua. Le whai mai ei ta maiti, tau le lea, ma ta mā. Be o ata nā na whata atia mai le apostolo e loa ai le tangata e tupu. Ai o le mata upu la tātou le o mai ai. O peo o vaenga umalava i o le soifuanga o tātou. E tatau o lo o wham, peo lo o tū lei mai e pe whaamalosi mai le apostolo. O vaenga umai a whai e sa vali ai le tangata whaatuatua. O le malusi anga fo ile nā o lowo o langa tali tonu ma whaatuatua. That if we get these principles right, that if we are strong in these principles to obey God's word, to love one another, to not love the world, to have a spiritual life that is continuously growing, then those principles, if they're strong in your walk, allows you as a Christian to then look at this next part. Because this next part, from verse 18, we're looking at Antichrists. So remember last time, our last Aiga study, we unpacked what Antichrist meant. Remember, anti, just the simplest meaning of that word anti is to be against something. So Antichrist is everything that is against Christ. Il faut que ce valu
na tatou mata I vaenga e tolu o le whaipule na vaenga mo mua o tatou I loa, o tatou iai o na aso e ngata ai. Ne I ngalo ia te oe uso matua whawhine, o leo o tatou hola I le vaitaini muli muli. E le o se taimi e toe whaatala lea I le tangata whaatuatua. Lua, na tatou mata le whaipo sifuma le valu, o ane teke riso uma leo lo iai, o tangata uma lava, o lato manatu e te tee uma iai Yesu ke riso. Ma le vaenga lona tolu, o le ane teke riso, mana tua o lo whaatalitali fo I le lalolangi, I le ane teke riso muli muli. Le lau tatou I lo mele tusia lua te salonia, o le ane teke riso la lea, o inae amatai aso e ngatai po muapua ngā te. So in the last, in verse 18, we saw that there are 3 things that we are living in the last hour. 2, that there are many antichrists. So in its simplest definition, the many antichrists are any attitudes and thinking that is against Christ. And third of all, there is also this awaiting of the Antichrist. And that Antichrist will come and appear in the time of the great tribulations. So that was a little bit of a summary of where we're up to. But we're now coming to look at verses 19 to 27. This is a whole paragraph, but I've decided to divide it up. So we're going to divide it up into a view around Antichrists and a view around Christians. So so from verses 18 to 19, verses 22 to 23, and verse 26, we will cover today. And that is looking at 3 characteristics of antichrists. Verses 20 to 21, 24 to 25, and verse 27, that's a view of Christians. That's the view of who you and I should be. So we will cover that at our next Aiga study. Is that okay? Yeah. So here we go. We're going to start in verse 19, and hopefully everyone can just follow along. So o le whiawhilale nei, o le atato tilo I le aniti ke riso. Po o le tangata e te tee I le atua. Po o le tangata o na manatu e te tee ia Yesu ke riso. E tolu ni ata o lo au maia I le palakalafa na tato whaitawina le whiawhile nei. So o le vaenga mua, po le ata mua, e maua e whaipo se fulu ma le iwa. So the first characteristic that we see from an antichrist, because in the paragraph that we read today, we see 3 characteristics of the antichrists, or of one who is anti-Christ, one who is anti-God, one who is against God, one whose attitude is totally an enemy of God. So the first character we see in verse 19. In verse 19 it says, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. The first characteristic of an antichrist is that they depart from the fellowship. The first way that you can tell an antichrist is that they depart from living a life as a believer. They depart from a Christian fellowship. They depart from living as part of the body of Christ. So, that first phrase there, it says, they went out from us. So John says antichrists left the church. So they seemed like they were part of the fellowship. They actually voiced and acted and talked and walked like one of the fellowship. But if you see someone that departs the fellowship, or they backslide as they so-called are, then we see here that an antichrist, that one who leaves the fellowship and decides to apostate or decides to stand against Christ, that person is considered an antichrist and were never considered a believer to start with. Does that make sense? I le vaenga mua po le ata mua o le anitike riso, po o tangata e taua o tangata e te tee I le atua. Whamai le amatanga vai pe se furuma le iwa, na lato
o ese ia te i tātou. O i tātou te vai ai, o le ata mua mua o le anitike riso, o le tangata e alu ese mai le whaapotopotonga a e whaatuatua. O anitike riso o tangata o e le talitonu, o e te tee ia Yesu Keriso. O Kerisiano, o tangata e tū mau i le whaatuatua. O tangata e tū mau i le si o manga o le au Kerisiano. Po e ta ua o tangata whaatuatua. So le vaaina mua po le ata mua tātou te ilo ai, o tangata ia whamai le whai upu nai sumaleiva, na lato o ese ia i tātou, ai le ni o tātou i lātou. Whamai a wāpe a whai ni o tātou i lātou, po ua lātou tū mau ma i tātou. See that verse, it says they would have continued with us. Then John goes ahead and says, but they went out that they might be made manifest, that none of them were of us. That phrase there, but they went out so that they might be made manifest. Here we see that God allows them to leave the fellowship to manifest the fact that they were not believers to start with. If we look at 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9, in that book it tells us of, or in that reading it tells us of those who were not of the faith. It gives us a list, but know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. If we look at verse 8, it says, now Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt mind, disapproved concerning the faith, but they will progress no further, for their folly will be manifest to all. So even when we look at verse in Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 1 through to 9, we see there that there's an example there of those who will leave the faith because they follow after their own folly. Pea tato tilo tilo I le lua le Timoteo, ta upu e tolu whai upu mua se o whai upu e iwa, o lo au mai le apostolo Paulo se whaateita ino le ata lea. Fa mai le whai upu e walu, wha pei o Yani ma ya Mary, o e na te te atu ya Mose, e whaape a fōi I la tauia, o na te te atu I le upumoni, o tangata waloto leanga, o e ua le whaamaoni I la le whaatuatua. Ai le alu pea I la tau, a wā e loa le lei lava lo la tau valea, e tangata uma, whapei o I la ua. So e au mai e Paulo, e si mai e Paulo le whateita ina mai a Mose, mai le whenenga tuai, o le ata lea o I la tau, o e ta ua anitike riso, o tangata, o le ata mua, o e o ese ma le whaatuatua, o e o ese ma le lio o tangata Kerisiano, whaamaoni. Lea lai au mai e Paulo, le whateita inga le ia Yani ma ia Mary, ai whamai le whaipuna e walu, whamai o tangata waloto leanga, o e ua le whaamaoni I la le whaatuatua, whamai e le alu pea la I la tau. A wā e loa le lei lava lo la tau valea e tangata uma. So the first characteristic that we see here is the fact that there's a departure from the fellowship or from the faith. What we see here, though, it also reveals the perseverance of true believers.
That's why we encourage you that when you do see those who leave the faith, you know, we see a lot of examples nowadays, a lot of those celebrity type Hillsong worship artists who have, they led worship and all of a sudden they've fallen back. But that goes to manifest that those weren't believers to begin with. And it should really encourage us as a believer to stay committed, to stay strong, to make sure that we have the foundational truths, those doctrines, understand the moral way in which we must live our lives. So the first character that we see is the character of an Antichrist, as one who leaves the fellowship. If we look at Mark chapter 13, Jesus quotes these words in verses 20 to 22. Actually, I'll read from verse 21 to 22. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, he is here, do not believe it. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So the enemy will try and deceive us, but the elect will never be shaken. True believers will never be deceived. But if you see those who were so-called believers leave, then you understand verse 19. If you see so-called Christians then stand up and say they're no longer a Christian, they don't believe in the Christian faith, then you understand verse 19. Come back to verse 19. And as a believer, as a true believer, you continue to make a stand. Because it says there in verse 19 now, they went out that they might be made manifest. In other words, they went out so God can show you that they weren't part of the belief, they weren't part of the Christian faith to start off with. Does that make sense? Yeah? So, pea tato whai tau le tusina ma reko. Ma reko alona utako sumatolu. Whamaia whai puna e luas furuma le lua. A wae tutu mai ke riso pepelo. Ma pero feta pepelo. Ma lato whaia whailonga ma wabenga ina ia whaasese ai e ua whiriwhiri a lava. Pe a whai e ma whai ai. Lona winga, a whai o oe ma ao o le tangata kirisiano whaamaoni. E ui lava ina tau ma whai mai le ti a polo ma sa tani e whaasese le tani tonunga o oe ma o le tangata ua whaatua tua i le e le ma whai ona ma lue ai. Ai a whai fo i la e te wa ai I se tasi, na ua tele ana wa ai e vai taimile nei tele I o tangata na ta ua o kerisiano. Au vai atu, ua whama amunu ua toi fo ia I le tūlanga ma le ola, sa ola ai. O ila tātou te iloa ai, le whaipos furuma le iwa, o ane tike riso, o tangata e o ese mai tātou Nepe me ele whaipuna e suma le iwa, na lato o ese ia I tātou, ai le ini o tātou I lātou. Nepe me e, a wape a whai ni o tātou I lātou, po ua lātou tū mau. Mai tātou. So, o le ata mua lea o te fia au mai e lea fiafi le nei, o le ata lea o le anitike riso, o le tangata e alu ese ma le whaatuatua. O le tangata e o ese ma le lio o tangata whaatuatua. So, in verse 19, it makes it quite clear for us, God makes it quite clear for us through His word, that when false believers leave the faith, that true believers can see and understand why. Does that make sense? The first characteristic of an antichrist is that they leave or that they depart from the fellowship. O le ata mua o le anitike riso o e o ese I lato ma le lio o tangata whaatuatua. Choice. Okay. Lua. O le ata wana lua, o lo maua whai poe lua suma tolu. Se whai tau mai whama mole, oli whai poe lua suma tolu. O I ea le tangata pepelo, pe a whai ele o le ua whaafiti, ua whaapea ele o le keriso Yesu. O le antikeriso lava lea o le ua whaafiti ta maa a toa ma le alu.
ai se whaafiti le alo, e leo o ia te ia le tamā, o le ua tauta ua le alo, o ia te ia fo i le tamā. So the second characteristic that we see of an Antichrist, number one, that they depart from the fellowship. Number two, it's found there in verse 22 and 23. And they actually deny the faith. They deny the faith how? They deny the faith by saying that he who denies that Jesus is the Christ. So they deny the deity of Jesus Christ. They deny the fact that Jesus is God. So the first way that you can tell an Antichrist is that they depart from a Christian fellowship. The second way that you can tell an Antichrist, verse 22 says, who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? It says that this person is an Antichrist who denies the Father and the Son. So ole atalona lua tātou te lua I mō tangata I o Antichrists o mua o e o ese maleli o tangata whātuatua. Lua o I lātou ia o loo te ena le whātuatua. O I lātou ia o e o loo te ena le talitonu o Yesu o le alo o le atua soifua. O e o loo te ena o Yesu o ia o le atua. O e o loo te ena ua na o Yesu le ala I le tamā. So o se tasi lava na te ena ia whaavaia o Yesu ke riso o le tasi o le atua tolu taspa ia. O ia o le aniti ke riso. O mai. Nā wha mai ni te upule nā, wha mai o le ua whaafiti, ua whaapea, e le o le ke riso Yesu. So se tasi na te ena Yesu ke riso, o le aneti ke riso lava lea. Manatua, o le mata upu tonu lava lea, o lea lo whaafea ngai ma Ioane le apostolo. I le taimi lea o tu si aila na tusi lea, o le mata upu lea, o lo whaafea ngai ma le apostolo. Le mata upu I le te ena o Yesu o ia o le alo o le atua. Le mata upu o Yesu ua na o ia o le ala upu moni maleola. Le mata upu ia Yesu o ia na whaatau wina ai le tūla fono o le atoanga o le tūla fono. So, a whai ele tali tonu le tangata ia Yesu o ia o le atua, o ia o le Antichristo. Mtaku na whālo na whaipue lua. Mōmole ana mtaku e whaipue lua. Whamai o le mea le nei, tau te iloa ai le anganga o le atua. O anganga uma o e tau tino, ua maliu mai Yesu ke riso I le tino, mai le atua lava I la tolu. A o anganga uma o e le tau tino, ua maliu mai Yesu ke riso I le tino, e le mai le atua I la tolu. O lo le Antichristo lava le nei, ua o tau whaalongo ai o le asau, o lo o iai nei lava I le lalolanga. Atalona lua o le atalona lua o Antichristo tātou te loa ai, o e le talitonu o Yesu, o le alo, o le atua soifua. The second character that we know what an Antichrist is. They not only depart from the fellowship, but it's one who denies the faith. The Christian faith is based solidly on the person of Jesus Christ and the fact that he is God, the deity of Jesus Christ. In 1 John chapter 4, verse 3 reads, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Antichrists deny the incarnation of Jesus Christ. There are cults and there are beliefs that are made up of the fact that they believe that Jesus was just a good person. There are religions that are based around the fact that Jesus was just a man with such great elevated wisdom. In Matthew 10, verse 32-33, it reads there, therefore, whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men,
him I will also deny before my Father who is in heaven. Upo Yesu le mātai o mtaupu se fulu, tai po tolu suma lua, tolu suma tolu. Fa mai Yesu o le nei, aise na te tau au I luma o tangata, o au foi, o te tau wina o ia I luma o lo tama o I le lani. Aise whaafiti fo ia te au I luma o tangata, o te whaafitia foi o ia I luma o lo tama o I le lani. O le vaenga lea lona lua a, o le tangata na te ena, le alo o le atua soifua. Fa mai le fai unga o le fai upo e lua suma lua o le tato fai tau le afiafile nei. Fa mai, e le o le keriso o le anis keriso lava lea, o le ua faafiti I le tama a toa ma le alo. It says there at the end of verse 22, he is the Antichrist who denies the Father and the Son. So if you deny Christ, you ultimately are denying the Father as well. And that's the ultimate blasphemy. Because we hear so many people nowadays, they say, yep, I believe in God, but I don't believe in Jesus. The challenge to that is, if you don't believe in Jesus, you actually don't believe in God. Because believing in the Son is believing in the Father. If you don't believe in the Son, if you don't believe in Jesus, the Bible clearly states you're an Antichrist. Does that make sense? So it says there, when you deny the Son, you deny the Father. O le ua le talitonu I le alo, ua le talitonu fo'i I le tama. Te le o talitonunga I ona pōne I whamai, ia mau te talitonu I le atua le tama, ai mau te le talitonu o Yesu o le alo o le atua. O le awhaina o le talitonunga le nā, awa awhai e te le talitonu o Yesu o le alo o le atua, lona winga ua e le talitonu fo'i I le atua. O le whaavai atoa o le tato talitonu no, pei o le tapu mua o Yesu o le alo o le atua soifua. O Yesu o ia lava o le atua. John 5 verse 23 reads that all should honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Ioane lima alona whai koe lua spuma le tolu. Whamai upo Yesu, ina ia awa tangata uma I le atalii. Whaapei o na lato wawa I le tama. O le awa I le atalii. E le ava lea I le tama. Na awi na mai o ia. That's a beautiful verse, huh? So that's John 5:23. That all should honor the Son just as they honor the Father. These are the words of Christ. And he says, he who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. That's another huge confirmation that Jesus Christ was the Son of God. So to deny Jesus, that's to deny the Christian faith. That's to deny that God is God the Father. And that's to deny the fact that you don't believe in who Jesus Christ was. So that makes you an Antichrist. So the second characteristic of an Antichrist, number one, is that they depart from the fellowship. Then that's made manifest that they were never a believer to start off with. Two, it's found in verses 22 and 23, they deny the faith. They deny the fact that Jesus Christ is the Son of God. So e lua atai o tato matamata I le afiafile nei, le na tato matamata whala wa I tele le Antichrists. So le la o tato I loa nei, o tato iai o na aso e ngata ai, uso matua whaafine, ainga, lo tato ainga, o lo tato iai aso e ngata ai, whamai e o mai iai Antichrists, o lo whaapea fo I ona iai Antichrists le teimi nei. Lua ata o le Antichrists mua o le Antichrists o le e o ese mai a te I tātou, e o ese mai le talitonunga po le whaatuatua. Lua, tātou te loa Antichrists po o e te te I le atua, e o ese I lātou, pe te te I lātou, pe te ena I lātou, le talitonunga ma le whaatuatua. E le baina lona tolu, and this is the last character that we see, and it's found in verse 26. So you can see there I've taken the whole paragraph and I've just divided them into two sections.
And we've only spoken about the Antichrist section today. And the third part of the character of the Antichrist is that they try and deceive the faithful. And we read there in verse 26. Somebody here, verse 26 in Samoan, please. Can you read? Thank you, Sapa. So in verse 26 it says, "These things I have written to you concerning those who try to deceive you." The third characteristic of an Antichrist is that they try and deceive the believer. But like I said before, they try, but a true believer will never be shaken. So the enemy will try his best. That's Satan's strategy. He will try his utmost best to try and deceive the believers or the family of faith. These things I have written to you concerning those who try to deceive you. If you read in 1 Timothy chapter 4, verse 1, Paul writes and he says, "Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons." Whamaile mua mua Timoteo na aolona mta upu e wha, kai upu mua mua. I whai tā mai whamamole, alo ia, alo o tātino mai e lea nama, e o ese nisi I le whātua I tau sanga amuri, rātou te whālomo I a nama e whāsese, mana tā upu a te moni. So Satan is busy trying to seduce and deceive Christians. O lo pisi satani I le mea whasese. O lo pisi fo I le li o laulani I mata upu whasese. Ina ia whasese I na I le kerisiano whaamaoni. Le atalo na tolu o le ane tike riso. O le taumawhai o le ali o laulani ia po ane tike riso foi. Po tamata o e watu ua le whatuatua. O e la tau te te ena le tali tonunga. O I la tau ia o lo taumawhai e whasese e ua whaatuatua matali tonu I le atua. Whamai upo Ioane, lona mta upo e lua, e whatatau I tangata nei. Lua le Ioane au lona mta upo na mua mua. Whamai whai upo e iwa e o whai posuma tasi. Tatu whai tau mai e whamamole, o I lato ia. O I lato umalawa o e tu mawai. Ai le tu mau I le mta upo ia te riso. E leo ia te I lato le atua. O le tu mau I le mta upu ia te riso. E ia te ia lava le tama a toa ma le alu. Le alu atu ia te o tau se tasi. Ai le mo lia le ne lava mta upu. Aua tau te talia o ia I o tau whale. Aua foi tau te ofo alofa ia te ia. Awa o se ofo alofa atu ia te ia. E whaatasi ai o ia maana ngaluenga leanga. Le tangata leo lo tau mawhai whaasese. E whamai le whautuanga a Ioane. Whamai mua mua. Aua le talia o ia I o tau whale. Lua, whamai aua tau te alo ofo alofa ia te ia. Tolu, whamai aua foi tau te whaatasi maia. Awa o e whaatasi maia. E whaatasi ai maana ngaluenga leanga. Le matu iale nā le tangata leo lo tau mawhai e whaasese. O ai le tangata le tau mawhai e whaasese. El Antichrists. So the third characteristic of an Antichrist is the one who tries to not only deny the faith, the fact that they've actually departed from the fellowship, but they try and deceive the faithful. And in 2 John, in verse 9 to 11, it gives us three things there of what we have to do with a person that tries to deceive the faithful. And this is what it reads. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. Absolutely clear, right? He who abides in the doctrine of Christ has both the Father and Son. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house, nor greet him, for he who greets him shares in his evil deeds. So, o le atalo na tolu o le tangata po le anitike riso, o le tangata e tau mawhai e whaasese. So, this person does not abide, the person that does not abide in the doctrine of Christ is otherwise known as the Antichrist.
we should not receive them into our houses, we should not greet them, and we should not share in their evil deeds. Why? Because they stand for something that's totally opposite to Jesus Christ. And this made me think about those who we greet at the door, our J-Dub brothers and sisters and our Mormon brothers and sisters, because they stand for something that is against what we believe in, the doctrines of Jesus Christ. We believe that Jesus was not a good prophet or a good person. No, we believe that he was fully human and fully God. He was not just a man. He was not just a wise man. No, he was God incarnate. He was Emmanuel. He was God with us. That's who Jesus is. He's not a prophet. He's not the brother of Lucifer. That's not what we teach as Christians. We teach and believe that Jesus Christ is the Son of God, the second person of the Trinity, the Holy Trinity. We believe that Jesus is God. Amen. That's what Christians believe. Any other belief against that belief are the Antichrists. And that's what we're learning about today. In the book of Colossians 2, verse 8, Paul even warns the church in Colossae there. And it reads like this: beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Why is Paul saying that beware? Because John says that's the Antichrist. Those people are anti-God. They are anti-Christ. They are anti the truth of the Word of God. So, Colossians alona ta koe lua, alona fai koe valu, o loa mai foi le fautuanga Paulo. E o tu tusalaga ma le upo Ioane. Fa mai le upo Paulo, ia o tau, ne I whaatangata o tau waina o tau e se tasi, I le poto lea o ngā, e whaasise ai. E tusa ma le upu tuu atangata, e tusa mamata upu mua ale lalolangi, ai le tusa mamata upu a ke riso. Tusa le le fautuanga, po le whaamalosi, po le lui tau ai Paulo, mai Ioane. Ai sea, to tele le au whaasise, ma mai ba ai te ua whaatangata o tau waina o tau e se tasi I le poto le ao ngā, e whaasise ai. Whamai o le poto lea, e tusa ma upu tuu a tangata, e tusa ma mata upu mua ale lalolangi. Ai le tusa ma le mata upu a ke riso. Uso matu whawhine, le ke riso lea lo o tala noa mai e Paulo, o le ke riso lava lea lo o tala noa mai e Ioane, le Yesu o le tusi pa ia. O se talitonunga e ese mai talitonunga ia, o talitonunga lana o Antichrists, o talitonunga satani, o talitonunga whaati a Apollo. A waulo manino le upo le atua mo I tātou I le fiafi le nei. Tolu ni vaenga na tātou mata I le tai au le nei e whaatatau I Antichrists, mua. Whape whiona tātou I loa Antichrists, o I lātou o e o ese I lātou, ma le li o tangata whatuatua. Lua, pai koe lua suma tolu, pa mai o Antichrists o lātou te ena, le talitonunga po le whatuatua, pe te ena le whaolatanga. Pai koe lua suma le ono, tātou vaai o le atalona tolu, o Antichrists o lātou te taumawhai ina ia whaasise, e ua talitonu ma whatuatua. So there were three parts or characteristics of an antichrist that we looked at today in that paragraph from those verses. 19, we saw that an antichrist departs from the fellowship and it makes manifest, and we see that they did not belong to the fellowship to start off with. Verse 22, 23, we see that there is a denial of the faith, the denial of the fact that Jesus Christ is the foundation of the Christian belief. Any other foundation that is different to that is not Christian. It's a deception. And the third part we found in verse 26 is that an antichrist will always try and deceive the faithful. But praise the Lord,
we will not be deceived. Amen? That we continue to stand firm on these things here, you know, on the doctrines and the truth of God's word. That's our study tonight. Praise the Lord. I think this will be a good time to pray. I'll ask Dee to pray for us today. And then I'll ask Dad to pray for us. I'll find Vina Tato Talo. Dora, Dad. Now we'll leave it open for prayer. Dora to pray, Dad to pray, and then I'll finish us with some of these specific things that we're praying for tonight. Anything specific that people want us to pray for? I've got Fale's mum, Dee's mum, our families as a whole, our family studies, Antichrists. I'll include that in our family prayer, and also our individual Bible studies. I hear that people are trying really hard to read their word and spend time in study, and so we pray for that as well. Praise the Lord. You and your family? Oh, is that what you said? No, I'm just saying amen. 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 Pete, I'll hand it over to you to pray for us, and then Dad, and then I'll finish this off. Thank you, praise the Lord. Thank you, Lord. Let us pray. Tio mātou ainga ni mea whiawhi, e lea mawhaini ngā tia o mātou loto, no mātou ngāna whia whawhitai atu, i atu oe, i le mea whiawhi whawhitai no ukuta mā, le uku moni o lo ao o lo ao ai, o whaatonu o lo whaatonu, fwoi mātou, i le ami o tonu, i me ia saunie mātou uma, mo ngā luenga le lei uma na aere ngā taireta mā, i le ia mātou tū mawai, ia tū mau foi, le mātou whātua tua, ia te oe se i o, i lo toi o whio mai. Oi mātou e manatu mai ai, ai whawhitai, o lo e manatu mai pēr, o lo e tua wanoa mai pēr, mo le tangata, e me e tō foi atu, ia te oe whawhitai no whālo tangata ma. E ne whaititia, mātou te taro, mātou tuina atu ai, o mātou ainga tama, mātou mawhitanga ne whiawhi. Manuia mai oe mātou uma te tō tasi, whamanuia i e kālesia te tasi, nei se fo i ainga te tasi, o mafutai mātou ainga i le mea whiawhi, mea uma mātou te whaia, i e mai lau levi inga o rāna whio. Pa o ngaina pei mātou mua ngā luenga ta mā, o mātou i eiro whina ngaro. Mea uma mātou te tuina atu i lau whia le mea whiawhi. Nā ona mātou whāleo, ai mātou te tari tonu e te whātau muina, pēr atu i lau whina ngaro. Inga ta mā, o i atu nei atu oi nei, se o whāwawau, whāwau lava. Thank you. Oru moro no whaari, me umalava o le nei whiawhi. Le whorua mātou la mona lo ua lofa lo whamaoni, lo whio mai e te talai mai, e awa mai, e awa i lau whionga ma la upu. Au le mātou te talo ina ia e ngā lue i o mātou loto i ngata i na mātou whaalomo lomo. Ma talia la upu, au mātou i loa o lo whinangaro ina i whaatino ina. Au ai rimu whai e lea o ngā pe a whai nao na mātou whaalomo lomo. O mai taura upu, a le mea siri na au ngā i o mātou o langa ina ia sao nia i mātou mo ngā luenga. Whaatino ina o whionga, ma le tau atu i le larorangi, ma whaelo atu i le larorangi. Le mea moni o lo e awa o nina ai i mātou e pei, o na mātou whaalomo lomo i le ni e whia. Tai lau whaunga i rau auna i a vai mali malo fresa. Tai fo i ono le ama noa o mātou whaalomo lomo ai. E le ngata i a awa o ina i mātou, i e sao nia i mātou o ngā luenga i lei. Ina i e whaelo atu i le larorangi, i le malama o le atua. Pei ona e awa o ina ai i mātou, la mātou tamo whaatai tama. Lau whaamanianga i lo mātou a inga, ma la mātou mātanga. E li ngata ia i te sa pari, whate foi whale. Ia ma whanau o lo whatari mai, ai mai se foi si ona tina. Ma le tālo a soa mo naia. E se
se ama noa mātou te māputai. Ina i whamarosi rona loto o wao kina ngano lea. Ina i tu whatsia i mātou i lea ngano lo fio. Ina i a whamawhana ia e tu sa o fionga. A o mātou te taro anga le rei atu i a naia. I a mai se foi se nati ma le whanau ma le naia. Mes foi au perisiano o malava i mātou te taro so se mawhtana o le rei i a tua whakanu mātou whanau ngā o ina. O lo ia ele whaunga pa ia o e sāungia. Le whaunga rea mātou te maua mai ia te oi. Awa o nā oi rama i te sāungia le whaunga rea ia. Whamarusia o mātou loto, mātou te ringa o mātou whanau. Ia e maisera mātou mātana, whamia fo ia oli, tupai, loran, kapari, vite, losa, ia e maisera whanau o mātou māputa. E saunia i mātou mole nei vai asu. Ia tua i lau te ina manu ia ai maise ia mātou mātana. Lea ua amata ina ia ai lava oiro mātou tua. Olo Yesu lo mātou. Father, we just continue to lift up your name. We thank you, Lord, once again, because you are worthy. Thank you for this opportunity where our families can come and study your words. Lord, that your word is truth, and that there is. We're so grateful for the fact that you don't deny anything from us. You reveal your truth in Scripture, and that you tell us your will, Lord Father God, that you reveal to us your perfect will through your word. And again, we've heard tonight, Lord Father God, that there are antichrists in the world, and this is how we are to beware of them. Lord Father God, that this is how we can tell the characters of an antichrist. And so, Lord, these are your truths, your deep truths that you're revealing to us through your word. And we are forever grateful. So, Father, as Dad prayed, let us not only be hearers of the word, but let us be doers of the word, Father God. So, Lord, we just uplift again Fale's mum to you, Auntie Naya, Lord Father God, just your healing on her, and pray, Lord Father God, for an opportunity for her to come and just fellowship with our brethren here. And Bee's mum as well, thank you for healing on mum's son over her physical body, her spirit, Lord Father God, as she continues to recover. Lord, we commit to you our family, those of our family members that were unable to be with us tonight, and we're thankful, Lord, for the ones that have been able to make it. So we're grateful, Lord, but we continually lift up our families to you. We pray for our individual studies, Lord. We hear that, there are many of our families that are trying, Lord Father God, but our prayer is that they're strengthened in their own time of study, Lord Father God, with you, and that you would continue to pour into them, Lord Father God, through your word, as they continue to walk with you. So strengthen our brethren, our brothers and sisters, our families, Lord Father God. Bless this time of Aiga study as well, as we depart from this place and as we get together in the next fortnight, Lord, just with that heart to actually understand your word more and more as you speak to our lives through Scripture. So Father, we bless your name. We thank you, Lord. Remember in our families, Auntie's kids. Auntie Lisa continues to pray for her kids. So we stand with her as she prays for her children, the ones in the States, Lord Father God, and Supper, Lord Father. So we just continually stand with Auntie as she prays for her kids. Lord, your will be done. We continually pray salvation in Jesus' name. So Lord, we commit all of these things, plus our prayers, Lord Father God. Be with us tonight as we finish off our evening over fellowship and conversation, exhorting one another, but above all else, all the glory be unto you. In Jesus' mighty name. All of God's children say, Amen and Amen.